Ja sam Matija Jurišić, europski prvak 2004. godine na brdskim utrkama i ovo je priča o ovoj sezoni. Ovim sportom bavim se već 13 godina, od toga je bilo 9 godina u kartingu i zadnjih 5 godina se bavim automobilizmom. Naravno, započeo sam u kartingu kad sam imao tek 8 godina, tu sam naučio puno, u stvari to je baza ovog što sam danas postao kao vozač. Osvojio sam 4 naslova prvaka Hrvatske i 1 zlatnu kacigu, bio sam 2 put vice prvak centralno europske zone. Bio sam jedno vrijeme čak i tvornički vozač u Italiji, tako da tu su jedna jako dobra iskustva gdje sam u stvari postao vozač koji sam danas. Natjecao sam se protiv jako jakih vozača kao što su bili Oskar Piastri, Denis Hauger i mnogi drugi koji su danas u Formuli 2, Formuli 3 među top vozačima na svijetu. U nekim trenucima mi čak i nije bilo što toliko drago voziti jer sam bio sporiji od njih, ali u stvari tu su ti trenuci gdje se najviše uči kad se greške rade. Bilo tu puno izlijetanja, nemoguće to izbrati, puno uspjeha. Jedan od najvećih uspjeha rekao bi da sam bio drugi na prvenstvu Italije na jednoj utrci 2017. godine, gdje su u stvari vozači koji su bili ispred iza mene neki od najboljih vozača na svijetu sad. Autima sam se krenuo baviti u stvari 2020. godine, malo prije korone je bio moj prvi test kad sam imao tek 16 godina. Prvi auto je bio Opel Adam R2, jedan jako odličan auto i u početku odmah sam bio dosta brz, to su bila dobra vremena na tom testu. Tata je bio očito zadovoljan i evo, to nekako počela moja automobilistička karijera. Za brdske utrke smo se odlučili u stvari jer se tata bavio time od kad sam se ja rodio. Specifično baš brdskim utrkama i to je nekako meni bilo najbliže svemu tome i tu je nekako krenula ta ljubav. Moj prvi auto je bio Škoda Fabia Super 2000, a prva brdska utrka je bila Skradin 2020. godine gdje sam ostvario odmah prvo mjesto klase i mislim rekord staze također u grupi. Uspjesi su se nastavili također sljedećih godina, 2021. godine i 2022. godine gdje sam osvojio svoju prvu zlatnu kacigu u automobilizmu i time postao najmlađi osvajač te nagrade. Nakon mog prvog naslova prvenstva prvaka Hrvatske 2020. godine, naravno nekakav logički korak bi bilo da idemo u neko pojačano ticanje i to naravno bilo prvenstvo Europe u brdskim utrkama. Moja prva utrka je bila čim sam uspio položiti vozački ispit i dobiti vozačku dozvolu, što je bila Češka 2021. godine. I odmah sam bio dosta konkurentan i sam osvojio 3. mjesto na svojem prvom natjecanju. Tu sezonu smo dosta puno bili naučili, bili smo se malo mučili sa performance faktorom, što je bilo se i ponavljati sljedećih par godina u ovom sportu za nas. Ali evo, na kraju godine u Buzetu smo u stvari uspjeli pobijediti moju prvu utrku europskog prvenstva baš na ovoj domaćoj utrci u Buzetu. Po meni je jako najzaslužniji za ovo sve su moj tim, koji me prati dugi niz godina, od malena više manje. To su Pavlo Marić i Albert Montan, ali najveći krivac definitivno za ovo sve je moj tata Mario Jurišić. Od mog tata sam u stvari najviše naučio. Tu sam njega pratim od malena na utrkama. U biti od kada god se sjećam da postojim sam bio po utrkama i tu su mi nekakva najdraža sjećanja. On mi je bio od malena jedan od idola i od njega sam naučio puno o tome kako se vozi i još dan danas učim. Prvenstvo Hrvatske je posebno lijepo staze kako se imamo kod nas, ja mislim da to ne postoji nigdje u Europi, bar po ovom što smo mi prošli. Teško je izvojiti ikakvu stazu, lijep je Skradin, lijepa je Malačka, Dubrovnik također. Slijem je posebno tehnička staza i to je teško se ićemo usporediti, ali evo, najdraža staza po meni koju sam ikad vozio je Buzet, upravo zbog toga, zbog konkurencije koja dolazi ovdje i zbog značaja koje ta sama trka nosi. Nakon tih prvih par utrka u prvenstvu Hrvatske što smo odbavili, došlo je pitanje šta dalje, kako dalje. I tu smo se odlučili za prvenstvo Europe. Prvenstvo Europe to je najjače prvenstvo na svijetu što se tiče brdskih utrka. To nema dalje. Konkurencija je jaka, staze su nevjerojatno brze, to je nešto potpuno drugačije od svega što postoji. I u stvari, ako se neko želi pokazati kao vozač, pogotovo na brdskim utrkama, prvenstvo Europe je mjesto gdje se to mora odraditi. Došla sezona 2023. gdje smo se odlučili potpuno posvetiti na prvenstvo Europe. Sa prvenstvom Hrvatske je bilo gotovo i bili smo spremni odraditi cijelu sezonu prvenstva Europe. To je 10 utrka gdje treba svako odraditi na 100%. Performance faktor je napokon išao nešto malo na našu stranu, ali nije to bilo to. Bili smo u klasi sa Mitsubishim od 600 konja, tako da nismo imali baš lagani posao za tu sezonu, ali idemo vidjeti šta možemo. Prva utrka u Francuskoj je prošla u stvari odlično. Nakon nekakvih problema na treninzi, na prvoj trci, drugu utrku sam odvezao odlično i tu u stvari bila moja druga pobjeda na prvenstvu Europe, gdje sam u stvari krenuo voditi prvenstvo. Nakon toga bio sam spreman za cijelu sezonu, bio sam nabrijan, mislim da to možemo do kraja odvesti. Najveći kalendar i sve staze koje slijede. Na drugoj utrci prvenstva Europe u Austriji, to je malo brža staza, malo manje odgovarala je Škodi, mojem autu.
Išao sam preko granice auta, htio sam na silu pobijediti, što nažalost nije bilo moguće. I tu je bilo moje prvo razbijanje u karijeri. Hladne gume, glavne kočnice, čekali smo na startu 20 minuta. Šta dalje? Šta dalje? I krenuo si. Da. Prekid nakon 20 i ne znam koliko sekundi. Ja govorim, Paolo, samo Matija je na stazi. Ma ne. Ali, nažalost, da. Ti sjećaš? Da, ja sam mislio da je nemoguće. Da je namješten. Ja se za njega ne bojim da će. Da, nikad se ali on je jedini na stazi. Ni dan danas se ne bojim. Da. On je u tom trenutku bio jedini na stazi i nakon 20 sekundi prekid. Kreće prva pomoć, kreću vatrogasci. To je bio šok. Ja sam dobio snimke i slike odmah. Mislio sam da je tu kraj svega. Auto izgleda baš loše. Mislio sam da je tu kraj karijere, sezone, svega, ali eto, vikend iza, vozili smo dalje. U Španjolskoj. Da. Vratili se negdje u noći. 1. maj je bio, ponedjeljak. Je. Mario zove, dođite kod nas na roštilj. Ok. 1. maj je roštilj. Svi smo na okupu. Kaže, sutra idete po auto u Italiju i za Španjolsku. Ajmo. Jedan dan smo odmorili nakon što smo došli doma i odmah su krenuli te pripreme za drugu trku u Španjolskoj. Nabavili smo auto Tomislava Mukvića, Škodu Fabio R5. U utorak smo već išli pod nju i odmah produžili za Španjolsku na to sljedeće natjecanje. Nakon te utrke u Španjolskoj vidjeli smo da tako nekakvo rješenje na brzinu u stvari neće rezultirati nikakvim boljim rezultatom i tu je došla odluka da malo pauziramo i smislimo nekakav konkretan plan za sljedeću sezonu 2004. godinu. Naravno, nemoguće je preskočiti domaću utrku u Buzetu gdje smo bili iznajmili Fiestu Rally 3 i to smo vozili više za nekakav gušt i da nekako ostanemo u formi nego za nekakav rezultat i tu smo završili kao treći u mojoj ekipi. Nije Matija postao prvak. Ove sezone to traje godinama. Pratili smo ga, najviše Paolo, pa poslije drugi. Pa smo odlučili, ajmo vidimo da smo u vrhu, ali pri vrhu, ajmo u vrh, ajmo. To je ova sezona. A Matija savršeno. Znači savršeno. Uvijek mi radimo, naravno, analizu nakon svake utrke i neke snimke, on-boardove. Pa mogu reći bez greške. Bez greške. Tako je počela sezona. Počeli smo pobjeđivati. Pa već na pol sezone smo malo bili naučeni. Lako. Ali kad je došao Buzet, šta sad? Sistem bodovanja čudan. Imamo 9 pobjeda. Nemamo prostora za kalkulaciju. Matija mora pobijediti da bi bio prvak. Paulić i ja se dogovorimo, ajmo se mi ponašati kod je prva utrka da nas ne ponese. Nešto će se danas desiti, ali da li hoće, ne znam. Kakav dan? Da. Prva trka, druga utrka, prođe kroz tim. Mi smo dole, naravno, u boksu, na startu, blizu. Neka nevjerica, ali tako da je bilo, nevjerica. Gledam Marija, gledam Paola. Ono na licu ko da hoće reći, a tako se ja osjećam. Je li se to nama zaista desilo? Ili moramo još nešto? Ali je, Matija je prvak kontinenta. Amen. Ajmo slaviti. Ladies and gentlemen, the champion of European Hill Climb Championship Category 1 is Matija Jurišić from Croatia.
cijela priča oko Matije nije došla preko noći, ona je rezultat dugogodišnjeg treniranja, pripreme, posvećenosti tom sportu, skupljanja iskustva, ne samo što se tiče Matije, nego što se tiče cijelog tima koji je bio mu podrška kroz sve te godine. Sama osnova projekta je zapravo bio karting, gdje smo krenuli od najmlađih uzrasta i naučili kako se ponašati na stazi, kako se dobro pripremiti za natjecanja i kako iskoristiti maksimum iz samog natjecanja, iz materijala kojeg imamo, ali i iz nekog okruženja na stazi. Od kartinga smo odustali, odnosno završili smo s kartingom, osvajanjem slovenskog međunarodnog sport stil kupa u Rotaxu senioru i osvajanjem zlatne kacige u Hrvatskoj, i tada je došlo vrijeme za iskorak gdje smo mi prešli na brdske staze koje su meni bile dosta bliske po nekom iskustvu jer sam se dugo bavio samim brdom. Nabavili smo vozilo Škodu Fabio Super 2000, odličan auto, prikladan auto za prelazak iz kartinga na brdo, i taj auto se za naše staze pokazao odličan jer konfiguracije hrvatskih staza su da su one dosta tehnički zahtjevne i taj auto je bio pun pogodak. U Hrvatskoj osvajamo zlatnu kacigu kao najmlađi osvajač zlatne kacige u povijesti sa 3 uzastopna naslova prvaka, i u toj zadnjoj sezoni gdje smo u Hrvatskoj vozili Škodu, pomalo se prebacujemo i na europske staze i skupljamo iskustvo u europskom prvenstvu. U europskom prvenstvu pravila nisu ista kao kod nas, tamo se vozi po performance faktoru, tako da pustili smo si 2 godine da učimo sa Škodom. Prvu godinu smo bili drugi u europskom prvenstvu u grupi, drugu godinu treći, i ta treća godina kad je već pomalo smo se počeli nadati nekom rezultatu, radimo pogrešku i ne zamjenjujemo auto na početku sezone, već ostajemo u Škodi. Svaka korporacija želi naći svog vozača i svaki vozač želi naći svog sponzora. Mi smo imali sreće i upoznali smo i radimo s Matijem Jurišićem, krasnim mladim sportašom, krasnim mladim čovjekom prije svega. I kad razmislim zašto je to toliko dobro, zašto je tako lijepo raditi s njim, ne bi mogao to smisliti, a mislim da nitko u firmi da nemamo naš Tokić Racing Team i Tokić Cornere po utrkama. Dok mislite da znate tko su sportaši, šta rade i kako žive oni, vjerujte, ne možete saznati dok niste s njima na terenu, dok ne vidite taj stres, tu opasnost i to što se dešava na stadionu ili u našem slučaju na stazi pored utrke. Matija je smiren, hladan, fokusiran, zna i proslaviti kad treba, to smo vidjeli ove godine na Buzetu, ali je to istovremeno i sjajna priča, sjajan primjer sa korporativnim vrijednostima, s temeljnim vrijednostima firme, jer na taj način, kroz taj Tokić Racing Team, Matija zapravo šalje sjajne poruke svim našim zaposlenicima, kroz svoju predanost, kroz fokus. Pa isto ove godine on imao 10 uzastopnih pobjeda za redom koji su kulminirali u Buzetu. Ne mogu zamisliti koliki je to pritisak, baš kao što ni menadžeri u kompanijama ne mogu drugima predočiti koliki je pritisak razvijati nekakve projekte. Dakle, puno je tu sličnosti između korporativnog upravljanja i sportskog nastupa. Taj mladi dečko sa svojom ambicijom, s podrškom tima, je svima nama pokazao kako se to radi i zapravo sam užasno ponosan što smo uspjeli napraviti tu sinergiju između kompanije, jednog vozača, 2-3 mehaničara, vodstva i takvog uspjeha na kraju koji je na koncu povijesni dio hrvatskog autosporta. Između ostalog, sama priprema vozača je samo jedan segment cijelog nastupa, svih utrka. Važan je cijeli tim, tu ima i pitanje logistike i malo sreće je potrebno, tehničke pripremljenosti auta, priprema psihička i fizička vozača, broj sati proveden na simulatoru i puno još nekakvih sitnih detalja koji su potrebni za cijeli taj uspjeh i da bi se cijela priča mogla zaokružiti. Znači, neizmjerna je važnost bila kompletnog tima, mehaničara Paola, Mavričića, Alberta Montana i svih koji su s nama u užem i širem krugu sudjelovali u cijeloj toj priči i pripremi. Uz naravno podršku obitelji, sponzora i svih drugih važnih segmenata kao što su savez, klubovi i tako da. Tako da hvala svima što su bili od početka Matijine karijere pa do ove krune dio svih naših nastupa. Znate, mislim da je Matija ove godine uspio vratiti autosport u onu fun zonu, da je ponovo postalo cool biti vozač automobila i ići na utrke. Mali je toliko zabav, ja ne znam ko njega ne voli, njemu dolaze ga pratiti na utrke razrednica, odnosno učiteljice srednje škole i kolege. Kad god je dođe van, uvijek je tako miran, a tako je pojava, njegovi rezultati govore za njega. I s obzirom na taj kontinuitet koji je imao, ove godine su mediji pisali o njemu.
prvak Europe na Brdu i u Zagrebu, ponovno s 11 godina prošlo. Top stvar. On i još par vozača, također iz tog 60 tima su opet napravili to da je biti puno vozača na tom. Definitivno najluđiji trenutak sezone je bila ta Švicarska. Ja sam otišao na zavoj, htio sam gledati utrku na miru, imali smo iz prve utrke nekoliko sekundi prednosti ispred drugoplasiranog i sad mi stojimo, dolazi po rasporedu, treba ići auto od Matije, Matija se ne pojavljuje, prvi auto, drugi auto, čini mi se i treći i sad kroz glavu ti prođe sve živo. Je to sezona uništena, šta se dogodilo, di je auto, je li neki kvar, šta je bilo i onda olakšanje ko zadnji auto u grupi dolazi Matija i sve se vrati u nekakvu normalu. Ali to je samo ono što pokazuje koliko je zapravo u toj sezoni se desilo trenutak kad i cijela ta sezona, cijeli uspjeh visi o jednoj niti i koliko lagano može sve to pasti u vodu. Primjer, drugoplasirani Talijan Migolio je zbog jednog krivog kočenja praktički izgubio mogućnost da podijele titulu. On i Matija i završio je ko drugoplasirani, a imao je savršenu sezonu. Znači, prvenstvo je teško, vozači su svi spremni i detalji odlučuju na kraju priče. U tom Rehbergu je bila jedna situacija kada smo odlazili iz Rehberga. Matija je sjeo iza u auto, ja sam stavio torbe u bunker od auta i zatvorio sam vrata od bunkera, gepek. Mario je toliko bio u svojim mislima, on je otišao bez mene. Oni su krenuli, ja sam ostao. Znači ja sam zatvorio bunker, stavio torbe i odoše oni. Ostaje ja sam u Rehbergu. Dobro, pa znaš Mario. I onda je alo, ostao čovjek, ja ga zovem. Halo, pa ja sam. Vrati se, tako se vratio. To je bio šok. Stvarno. Nije to bilo lako. Nije to bilo lako proživjeti. Bilo je šok svima, da. To je tako. Prvo razbijanje. Matija je počeo maksimum prelaziti od tog auta i eto. Svako je to doživio. Desilo se, da. Dobro, dugo je bilo. 50 trka, bez jednog odustajanja. Da. Bome je. Diva se skoro slao. U Litvu po auto. Trebali smo ići u Litvu po auto, u Belgiju po auto. I sve za Buzet. I sve za Buzet. Na kraju smo završili u Španjolskoj po auto. Najdalje gdje smo mogli ići. Skoro u Maroku. Da. I taj auto je bilo valjda očito najbolji. Tako se i pokazalo. Kažem, imali smo sreće. Faktor sreće je jako bitan. Pogotovo u utrku. I u utrkama i u odabiru. Onda zimska pauza, novi PF. Nije se puno promijenilo. Još uvijek auto ostaje u igri za grupu 4. Da. Tu smo radili prvu trku u Kicaku, gdje nas je pozvao Dieter Sternat. Gdje je bio ok rezultat. Treći smo bili, ali... Pokazalo se konkurentno. Da, tako stazi je dobro bilo. To je ono što ja ovdje kažem, niko od nas nije pao, niko od nas iz tima nije sumnio da Matija ne može ili to neće. To ne može iznijeti, tako je. Ali smo bili svjesni da se mora puno toga posložiti. Bitno je bilo oružje. Da se dođe u to. S čim nastupamo. Oružje je najbitnije. Onda je skrenula kalkulacija, koja je grupa 3, 4, premišljanje. I bili smo prijavljeni za grupu 3. Za prvu trku, da. Za prvu trku. Za cijelu sezonu. Gotovo. Ti startaš, gotovo je. Kupili smo auto za grupu 4 i vozimo grupu 3. I na sve do tehničkom... zadnjeg dana prije nego što Ja sam Mariju na kavi rekao zašto smo ja i Pavlo išli tamo, ako ćemo sad uzeti grupu 3, te smo mogli piti doma. Razmislit ću. Da. I onda me zvao ujutro i rekao, odlučite ti, Pavlo i Matija. Ja sam rekao, neću odlučivati ništa, ja sam ti sugerirao. Zatim zvao Pavla, pa mene. Da. I odluka je pala odmah. I onda smo došli na tehnički i tamo bili 3 sata. Rekli smo tehničarima, evo vi to si izmjerite i recite koja smo grupa. Tako. I tako je krenulo ova sezona. I završila, hvala Bogu. U toj klasi. Je. A tu je u biti taj niz
pobjednički niz je krenuo tamo di se naprasno zaustavio. Znači, Gdje je sve stalo, tu je krenulo dalje. Peugeot. Ti mu je bio najveći kreš, tamo Tako je je. prvu pobjedu ostvario u ovoj sezoni. bitno. Da. I to je dobro, od svih auta, rekord staze. Tu smo pokazali stvari da je pun pogon. Zato kažem, mora se sve poklopilo se. Odradilo se, Bogu hvala. Zatim je bila Španjolska. Na treninzima nismo nijedan bili prvi. Sve nas je Garcia odberao. Pa dobro, to sam malo prije htio reći. Da. Ono, ti treninzi su ti bili ovakvi onako. Ali kad dođeš na utrku ti to pregledaš i sve ono što je eventualno neka greška bila ti to ispraviš. A i Na setupu isto. setupu, u glavi, u vožnji i svaka vožnja koja se boduje je bila savršena. Da. Dobro, bilo Znači, nekih bez greški. greške. Bilo je nekih greški. Dobro, nemoj biti sad toliko. Nekih kraće, Skroman. ti nije trebalo. Nemoj biti skroman. Onda ona druga trka gdje smo na vagi bili. Na prvoj smo bili koliko Malo je preko? falilo, malo je falilo. to je 5 kila Španjolska. preko, Španjolska, da. Ja sam rekao ne treba Pol točiti. kile. Pol Ja sam kile rekao ne je treba falilo. točiti, ali evo, Berto je bio. Da. Na ruci Berto za to malo bio jače. napev. Rekao dobro, ajde. Na kraju smo prošli u nuli, iznad limita. To se dobro potrefilo. Sa težinom. Ali doslovno nuli. Da smo, Doslovno- da smo pola kile bili lakši, gotova sezona. Odmah, na drugoj trci. Da. Ne bi sad bili prvaci. Mogu je tako. Ne bi ona Ne bi ni vjerojatno vozila. ni za Portugal više. Portugal smo odradili dobro, nije bilo nikakvih problema, ničem. Onda mi više nisi ni odgovor za ta dva Da, više nisam pitao ništa. Dobro, svaka čast. Ipak Španjolska je rekord- najbitnije odvoziti. Samo Europa to. Dobro, evo, Španjolska isto bi rekord staze, Portugal isto. 3 od 3. Šta onda je bila? Češka? Gdje? Poslije već, da. Prvi kišni vikend s tim autom, nemamo pojma šta radimo. Čudimo se. Čudimo se. Dobro, sve su neki pokušaj bili i opet je bilo to. Da. Prijetnje su bile sa svih strana. Bez obzira na strah od ovih 4 pogona, Da, prijetnje su bile sa svih strana od 4 pogona. Da. Ali nisu došli ni Na blizu kraju na nijedan kraju. nije bio, da. Ni blizu. Ni blizu. na kraju mi se još igraš sa rušom tamo, dobro. Da. To je na tebi. Da. A dobro, na kraju je bilo okej. Top. Je. Je bila Njemačka onda. Rekord, pobjeda. To je bila dosta dobra runda. I pol sezone. A još uvijek se ništa ne zna. Nas 3-4 s istim bodovima si imamo šansu za nastup prvaka. Da, u tom trenutku još uvijek se... Rekord staze. 2 pobjede. Što? U Njemačkoj. Da? Da. Dobro, to da. Zatim, Italija. To je krenulo prvenstvo prema nama malo. Tu je Bičato bio u dosta dobroj formi. Već je 30 puta vozio tu trku. Mi smo prvi put dolazili, a najduža staza u kalendaru ove godine ima oko 10 km skoro. Tako da sam se matro probao puno vremena, 40 sati, 50 što tu stazu. Na kraju je dobro bilo isto, rekord pobjeda, ali bitnije za nas, Dovek je pobjedio u grupi 3. Tu smo stvari preuzeli. Preuzeli vozilo. Da. I nismo ga puštali od tada. Da. 4 trke do kraja i 7 bodova razlike. Zatim je bilo šta? Poljska. Poljska, da. Uvijek je Kišna katastrofa. Poljska. U životu gori start nisam imao valjda nikad. Izgubili smo na startu oko 5 sekundi. Se prestrašio da se izgubio utrku. Da sam izgubio prvenstvo u stvari. To je to. Dobro, to je jedna greškica bila, ali si nadoknadio. Da. Kasnije sam stisao. Pobjedio. I pobjedili. Zatim Švicarska. ono. Tu kreće. Tu je krenuo show. Treninzi dobro, prva trka top, rekord. U stvari po kiši je bilo. I bilo frka šta u ono? boksu, da? Pred utrku. Da. Kiša, sunce i krene padat 2 minute ne prije nego što startamo. Tek smo bili u predstartu. Već smo pred startu bili.
i ti kažeš ajmo u boks da budemo spremni za bilo što. Tako je. Je, to je bila njegova odluka, ali na kraju je spasio. Da. Snašao se Zadnju u sekundu. trenu. I ušli u boks, digli auto i poslije toga nije išao nigdje. Zakopali smo se u zemlji, cilindri su propali do grla, Do pragova. do pragova. Ja krećem se iz moje klase, startali valjda, ja još u boksu stojim. A mi smo startali prvi iz klase, a na kraju smo Trebali smo startali prvi zadnji. startati, da. Da. Jedan auto nas je dijelio do diskvalifikacije. Tako da ne možemo Da ni ne starta. Da ni ne startamo, da. Strašno. Tu sam ja pomislio da je gotovo. Da je sezona... A šta se točno desilo to tamo? Propali su cilindri u zemlju do A poda. u biti to je prvi i jedini boks. Na U zemlji. sezoni gdje smo imali na Tako zemlji. je. Imali smo ga na zemlji, a podloga je bila mekana, znači teleskopi koji dižu auto su kroz ceradu probili, Kroz dasku kroz se radi. kroz to prošli su u zemlju, Na što baš nismo računali, tako to je, desilo baš u se u trenutku brzini. kad bi je trebalo dignuti auto je potonuo U zemlju. maltene do kolona u zemlju. I tad su nastali problemi. Ja sam bio na startu i vidio sam da dolaze svi vozači koji inače idu poslije nas. Ja sam šta se događa, di si, šta je sad, kako sad? I onda kad se pojavio, to je bila doslovce sekunda je dijelila od Diskvalifikacije. problema. U zadnji tren sam ušao, već je krenuo auto iz grupe 3 dalje, dok sam ja uletio unutra. Ali evo, na kraju je dobro bilo. Rekord Da, staze. Matija u autu, on ne zna šta se Da. događa, sjedi i mu nešto, ajde kreni, ne može krenuti, cilindar ne može krenuti. Pa i drugi cilindar, pa treći cilindar. Dobar se snašao da ga Svi nije to cilindri. omelo i opet je napravio vrhunsku vijest. U biti, to je bitno reći, ti cilindri su hidraulički dio sustava, zračno hidraulički dio sustava koji diže karoseriju da bi se gume mijenjale. To je otišlo u zemlju. Dobro, kad smo krenuli dobro dalje. Rekord opet staze. I dobra pobjeda. Nije bilo. Nakon Švicarske smo krenuli, došli smo u Bistricu. I Bistrica je bila rutinska. Rekord, pobjeda. I zadnja trka sezona. I opet se ništa ne zna. 7 bodova razlike. ono što sam rekao. Treba pobijediti. Da. Ne, znači, nema prostora kalkulacije. Moraš pobijediti da bi bio siguran da ćeš biti prvi. Da, treninzi, auto radi savršeno. Sve je bilo top. I onda prva trka, ujutro. Greška neka se pali. Pali se greška, auto ne ide kako treba. Trokira svaku brzinu. Nešto nije dobro, ne znam ako ćemo stići do cilja uopće. Stigao sam do cilja, rezultat je bio dobar, bili smo par sekundi ispred drugog mjesta. Ali ne znamo što dalje, u čemu je problem. Imamo, pretpostavljamo, ali nismo sigurni da li je to. Da, ulazimo u boks, što prije pokušavamo naći u čemu je stvari problem i kako ga riješiti. Skužili smo na kraju da je to visokotlačna pumpa benzina, sva sreća imamo rezervni motor u kombiju, skidamo dio kad nam fali, to smo zamijenili dosta brzo. Išli smo probati auto, sve radi super i to je druga vožnja. I tako. Do bakljade. Dobar, ja. Onda je krenuo ovaj drugi dio. Ljepši dio. Problema, što je manji problem. Ljepši problem. Ljepši dio problema. Ljepši dio. Slavlje do jutra. Ne znam Da. kad smo skužili da je to. U ponedjeljak. Ponedjeljak, a nismo ni ovo. Ja ne. To nije. To je trajalo danima. Trajalo je smo to, bili trajalo. svjesni da je to. Zato što misliš, čekaj, još će nešto možda biti. Pa možda će biti protest, pa ovo, bla. Na kraju ništa. Hrvatski grupe sa 7 bodova razlike. Čisti smo, suza. Bez straha. Na kraju smo bili. To je kraj. I neka smo. Evo, to je kraj. To smo mi.
ide nam mladi Matija Jurišić. Ovacije za Matiju, 21-godišnjak iz Rijeke, 9 pobjeda do sada u svom Peugeotu 308, 4 pobjede u Buzetu. Najmlađi koji se natjecao na Buzetskom brdu, prvi nastup zabilježio već sa 17,5 godina, 10 utrka za sada, 9 pobjeda za Matiju. Hoće li Matija biti novi prvak Europe?